Anchamunas paykuna panaykuna iminallañ tarikapuinkichis noqaykuqa waqmantaña kutallamushayku vueltallamushayku kay programa radial katikishtakakuna rimayni hinakajtanqa ñiqmasiykuna kay programa ñawpaqman purrinanpaq ñawpaqman tashkirinanpaq kamaqninchis Diosmanta mañaykusunchis chiraykuya imacha umanchishpi kashan ch'ulluchus sombreruchus montrashus ch'utiykusunchik ñiqmasiykuna chirayku nisunchis qollanan Dios Yaya, Dios Churi, Dios Espíritu Santo sutinpi hinataq kachun Jesús. Anchamunakun Dios neganak pacha kay pacha kamar Espíritu Santo anchaykamuayku yayniykuta sunquykuta imahayka arwasqaykupish qampa munaynikipa hina kachun Dios liyaykunanqa qampa atiynikiwan rimarimusaqku sunquykuta anchaykamuayku yayniykuta hasta kallpanchamuayku. Yayku hanak pachapi kasutiki yupaychasa kachun qapak kayniki noqaykuman hamuchu munayniki ruwasa kachun imayna hanak pachapipish hinallataq kay pachapipas. Sapa p'unchay t'antaykuta kunanquwayku huchaykutari pampachawayku imaynan noqaykupas noqaykuman hucharikuqkunata pampachayku hina amataq kachariwaykuchu watiqayman urmanaykupaq llalliraq tukuy mana allinkunamanta qespichiwayku. Muchayku saki María Dios pagrashan untasan kenka apunchis Dios kan warmikunamanta qullanami kenki wiksakimanta paqarimuq Jesús wawakiri qullanantaqmi. A Santa María Diospa maman nuqayku huchasapakunapaq mañapuwayku kunan wañuyniyku pachakunapipas hinataq kachun. Gloria yayapaq churipaq Espíritu Santopaqpish kachun. Imaynan ñawpaq karqan kunanpas wiñaypas mana p'uchukayniyuq pachakamapas hinataq kachun Jesús. Qollanan Dios Yaya, Dios Churi, Dios Espíritu Santo sutinpi hinataq kachun Jesús. Hinaktangarikunaykuna panaykuna allaychu hinalla noqaykuna napaykushpañanchaykamushayku kay munay p'unchawpi arribaqaykuna panaykuna noqaykuqa lluqsirimushayku llipin radiokunaq chawpinta hinallataq iñiqmasiykuna llipin Decanaturas kay Cusco llaqtanchishpi tarikushanku llipichakishta napaykushapuni noqayku kay munay p'unchawpi chaykamushayku manaraq radiokunata maña napayrukushashpa nitaq Decanaturata napaykushashpanchis kunan p'unchaw kashan invitadunchis Padre Isaías allin hamukuy kachun kay programa radial katikishtakunaq rimayninman. Munaswayq panaykuna chaynataya sumaqta kay unchaypi nuqapas hatun suquymanta napaykamunkichis qankuna sumaqta kay unchaypi taytanchiswan puririnanchispak mamanchis Mariawan sumaqta tashkirinanchispaq. Allin hamukuy kachun Padre Isaías kaypi acompañarisllawanchistaq panachanchis Gladys panachay muy buenos días allin hamukuy kachun kay programa radial katikishtakunaq rimayninman. Allin p'unchay kachun Padre Bernardino, Padre Isaías qankunapaqpis turaykuna ñañaykuna allin p'unchay kachun como cada domingo noqaykupas Diospa simenta q'ipiriykuspa kay programanchis radialpaq ujunta rimarimunchis munayta allin p'unchayllapallaykichispa hatun marqakuy kachun. Allin p'unchaw hatun warq'akuy kachun ñiqmasiykuna sapan ñakichis personaki maypish tajakapuyan tarikapuyan chaykamay noqayku chaykamushayku kay panay Diospa simenta aparikushpayku ari kunan p'unchawqa fiesta de la ascensión al Señor nisqataq ñiqmasiykuna ari chay fiestapiñanta rikunchis orak domingotaqa fiesta de Pentecostés nisqamanntaq chayrayku kay munay p'unchawpi napaykuniyku hatun michiqniykuta Monseñor Richard Daniel hinallataq katiqñi Monseñor Lizardo Estrada chaymantapish napaykusunchis impecable internet chaykamushaykuna panaykun internet kaqtinaykupshik rato chayramikun personak maypish tajakamuaynki napaykushapunaykuna panaykuna Radio La Salle Urubamba Radio Quebrada Honda Illari Chimantari napayruklasunchis saber Radio Poder Huayna Ausangate Chimantari napayrukusunchik Radio Señor de Huanca chaymantapish Radio Chinchero San Cristóbal Ari TV de Abancay. Muy bien, llipin radio kunaq chawpinta noqanchisqa wach'iriamshanchik chaykunapanaykunachi mantapish napaykullasuntaq Decanaturas
Akumayo Paucartambo Quispicanchi Quebrada Onda San Jerónimo Llapachallakichispa Anta Calca Urubamba Iminalla Maricona Panaycona Taricapshoenkichi Sinacatan Rigi Kimunay Unchaupi Fiesta de la Ascensión del Señor nuestra Padre Isaías Imamantan que fiesta Tratarigonga Imanachtem con ascensión al Señor Nishpam Unas panaykunes kanspasina no canchis sapa domingo Dios taytanchisman sumaqta chaskichinchis Santa Misanchista. Kay domingo pia no canchis yerisunchis imaynatas Jesús yayanchis hanaq pachaman seqapuranchayta pay apostolninkunata sumaqta minkarikuspa paykunata saqarispa Dios taytanchis kutipun hanaq pachaman chaymanta pay bendicioninta qapagracianta hasta Espíritu Santuta apachimananchispaq. Voy a que panay nigrip shokorah manik que fiesta de la ascensión kaari que pachapi Dios ninshi que años kanmanta kawasarem shakman narik apurech hanak pachaman pojar kasham shaik apunjarah panay gladish queda korga Kapakuran 40 punchaira. tawachun kap unjak chimanta hanak pachaman wichaporka imapa que bendicionenta saminchayenta no panishma pachimnonchitani goyaykuna panaykuna yerishanchik que domingo nisqa manar gaston por respeto padre ses may parroquia pilank shanki imakunatan kilank eñigipi ruashank parroquia gipi machu willawayn como ronamasinchik con llipin larmanta yerimshanchi yachayta munanko riqsiyta munanko Ari wayqi Bernardino no qagallankashani kay parroquia Cristo Peregrino Decanatura San Jerónimo nisqapi chaypiña iskay wataña llankarusaq ñawpaqtataq llankamuraniriki Acomayo provinciapi chayqa kunan kay Decanatura San Jerónimo parroquia Cristo Peregrino nisqanchispi llankamushani chaypi warmakunawan kuraqkunawan paykunawan llankashayku sumaqta purinsayku ñawpaqman cosa padre Conan watakuna remakushan que años sinodalidad nuestra obispo con bueno obispunch michninch bestamusha ñachu parroquia que charamuña padre y mira tan preparado que manachu villajain como manaraq beche mishancho que noviembre kilapiñan chayamunqa parroquia kuman que sinodalidanespa chayta sumaqta obispunchis yachichuananchispaq aqnamanhina huk sunqulla huyaylla ñawpaqman llapallanchis puriranchispaq. Cosa igual panaykuna michninch ari parroquiankunatan puriamush llipin parroquiamu wakin parroquiakuna ikakunawaraq chashkishanku wakin qilla hinallataq que sinodalidad nisqa kushka purimanta ari waqaykuna panaykuna chinaqa que domingo fiesta de la ascensión nisqa padre parroquia que pecanch procesión con echa manacho que San Jerónimo wakin parroquiakuna que sapapunchar procesión con apshka ima procesión lepshka parroquia que echa manacho willawayn como ashatan kay parroquia qasqa mosoqtaq chayqa mana ancha procesión kuna kanchu procesión tarwayku kay Cristo Peregrino fiestampi ima unchaypin chay fiesta kasian kay Cristo Rey nisqa anchay unchaypin parroquia fiestan chaypi procesión tarwayku hinel Semana Santa pipaskaq procesión kuna tarwayku chaymanta kay Corpus Christi chay unchaypipas sumaqta procesionta taytanchis Eucaristiata sumaqta purichiyku kallinkunata plazankunata. El Señor Jesús dijo: yo me voy, pero no les dejaré solos, sino pediré a mi Padre un intercesor, quien estará con ustedes hasta el fin de los tiempos. Taquimo y hermana, Espíritu Santupa. Espíritu Santo Taitan, yo yañeta cancharimua, socotata que chariwa, Dios ni tayo pachanaiba, Dios ni tayo pachanaiba. Que se me machuray como
cosas sean creadas y renueven la faz de la tierra. Jesús, María, María, Jesús, porque Jesús, ¿qué pasa? la Virgen María, También Espíritu Santo, para todos. para todo el pueblo cristiano. Dios nilay khawari chiway, kiñawita kichariway. Dios taitale posariway, ayulaykamus pasyami, ayulaykamus pasyami. Espíritu Santo taitay, yapalanta yachachiwa, sukulayta lamuyachik, anchamuna kuñikiwa, anchamuna kuñikiwa. Kawsaynipi yanapaway, purinipi kaypachaway, kataytami tikrawayki, sunkuyta kawsaynita. Kawsaynipi yanapaway, purinipi kaypachaway, kataytami tikrawayki, sunkuyta kawsaynita. Eso, eso, eso. Kinakatang makikon na panahikon na ki Dios pa yupay siya na tagtata uyariro siya ng chis. O Cristiano, Katoliko runak siempre kos kapuneam toso nakakten katoson takin nakakten katakin wakan nakakten wakan mana machas kalyacho sano parigoy ko na panahikon na kunang puncho arigo na panahikon na ari nyatas mayo kilapin niya tayo kunis niya kushkan kilapin niya rato chinkarong kikilapin mantak Manin tukurong kanya ta kushkang wataman chao sen sinik masiyo panay. Ari que puncha con apishkashana que fiesta de San Isidro Labrador nesca wakin parga con apeka wakatatak puncha evengo hinare que wakin parga con apman nare que wari con panay con sinagarte ka kimanay puncha pe panacheglat se que fiesta de la ascensión del Señor escape y masita bíblica tanya winchamson che sitano ta kuchung guayakin shikona pananshikona. Kunan punchaymi ñawinchaymusunchis San Mateo capítulo 28 versículo 16 hasta 20. Kusa panachay ñawinchapay ammahinakakchum. Kaymi San Mateo evangelio willarisqan simi. Kampa gloria kachung aputay dalayim. Chunka hukniyuq yachachisqankunata kamachisqan. Chaymi Jesús pa chunka hukniyuq yachachisqankunaqa Galilea provinciaman rirqanku. Maymanchus Jesusqa rinankupaq paykunata kamachirqan. Chay urquman. Hinan chaypi Jesusta rikuspa yupaycharqanku. Wakinta hichaqa iskayarqanku. Chaymi Jesús papaykunaman asuykuspa nirkan. Dios mequwarqan tukuy atiyta, hanaq pachapipas kay pachapipas. Chayrayku, rispallapas huyu runakunata yachachimuychis, yachachisqaykunata kanankupaq. Hinaspa, yayaq, churiq, Santo Espíritu sutinpi paykunata bautizamuychis. Kankunaman lliw kamachisqaykunata, paykunaman yachachimuychis, kasukunankupaq. Nuqaqa kankunawanmi sapap'unchay kasyani, kay pachaq uchukay kama nispa. Kaymi taytanchispa rimarisqan simi. Kampa gloria kachung aputay dalayim. Hinachoy kay panay verimushayin kichipers kinengrep shokora kay Evangelio San Mateo willarishawanch imatang haik at iminutach siya kay puncho con Señor Jesús manara kanak pachama repushashpa hunyonari koro kan to parer kan chunka huknyek katknin kono
Padre Isaías, que castellano se me pende con que el contexto no es manachi contexto es manta remeremos con actual hasta en el más en chicona vaya que en chicona pana chicona ubicar con una mañana en gota la Biblia te jaban llegar pantare que o versículo legales pana en chic ay que no tan ya en shari escuchas abscanches Dios más se cote con anch no es para que manar hajams chico no daré más ashpaka hasta no canche tarik con anch de que ubicar con anch de que iminatan Dios paseme rema paim shosh chema hinanya de que rich anajis me pshego Unas jueves panaykuna yatzqanchis pasina kay tiempo kashanchis Pascua nisqanchis Pascua. Iman Pascua. Pascuaqa Jesús taytanchis kawsarimpusqan unchaykuna. Chayqa anchay tiempota qhawarikunanchis. Chay tiempopi kashanchis. Chayqa Jesús yayanchis kawsarimpusqanmanta hasta kay hanaq pachaman saqanankama paykunawan puriran, paykunawan kawsariran. Paykunata matipayaran astawan llapa ima yachachisqanta chaywan paykuna kikinkumanta puririnankupaq manaña Jesús yayanchiswan kushkañachu anchayraykupin Jesús yayanchis paykunata niran kunanqa qankunata saqsaykis ña llapa ima yachanaykistapas yachachiykisña chayqa qankuna ña ruwayta puriyta yachachiyta atinkisña aqnapi Jesús yayanchis chay urqupataman siqaspa paykunata niran chaymi kashan kay Jesús yayanchispa hanaq pachaman manaraq siqapushaqtin aqnatan ruwaran aqnatan puriran Jesús yayanchis cosa ikona panay ikona ari no kanchi situakunanch ubicakunanch que panay que tiempo de Pascua nascar Pascua mat Jesús wañusqanmanta kawsaren por anchi por sharqa hinash panishawanchis chunka hukniq kasan imaqtin panay glas mana chunk ishkiniq kashango imaqtin chunka hullaq kashango mugana Kasharanku chunka uqllayuq mana Judas wanchu. may pichi Judas kasharanigi Sik okapuran. sakkaboran che chunka che penishan shik rastanko may mame Galilea imaqtin padre Isaías rinko mangaran Galilea mana Jerusalén rinko mangaran ojo llaqtakuna manchu ashwan por rinko mamshkara imanaqtimi Galilea nisqaman por rinko mangaran yachasqanchispasina imaynan Papa Francisco kay yachachikunapi niran qankunaqa imatapas ruwamanaykichis manan chay sonqon llaqtakunamantachu ashwaypas kantunkunamanta chay kantunkunapi runakuna astawan muchuspa ñakarispa purinku chaykunaman chayanaykichis chayraykupi Jesús yayanchispas kantunmanta hamuran mana Jerusalén llaqtapiqa riki chaypi kasyan kay santo templo llapaq hapaq runakuna chaypi kawsaqku pero chay Galilea llaqtapitaq ancha huchasapa runakuna kawsaqku qunqasqa chaymanta Jesús yayanchis chayraykupi chaypi apostolninkunata kamarichin kaymanta llank'anaykichis kaymanta kunan qankuna ruwanaykichis llapa ima yachasqaytapas nispa aqnata Jesús yayanchis paykunata kallpata qoran Yarimshankichu que panay ari que llaqtanchis que llaqtapiqa que Plaza de Armas pash o cusco llaqtanchis pash kama lugar céntrico nasqari que pan runakuna ashka wahamshanko ashka rikunari huk llaqtachar que cusco llaqtapi mayqin kaman con kasqa llaqtacha a ver kay Cusco llaqtanchis maychika kashan llaqtakuna karupi kay Cusco cercallapi kashan tal vez kay Huacoto kay Sunqu o mayqin llaqtakunapas qunqasqa hasta manaña ni yariñachus tindapas chaykunamanta yano qanchis rispa chaykunapi sumaqta Dios taytanchis minta mastamunanchis maychika nuqanchis chay llaqtakunata qunqaripshanchis ari huchuy llaqtachalla nispa manaña paykunata nuqanchis cuentatapas qanchischu Huacoto ninki par maychi kiran ayka riyarrani chirimaqtaqa Huacoto kashan riki kay Señor de Huancaman napi peregrinación perina chakilla perina chayta pasa con Huacoto llaqtanta ya entonces digo na panay gona yarimshangisho Jerusalén llaqta haqaypuncha karan Cusco llaqta hina hatun llaqta ashka runakuna tiyarqanku lugar principal nisqa
Galileata mana huchasapakunaq kawsayllaña kara qunqarisqa llaqta kara pisinchasqa llaqta kara o ejemplo churashanchik waquta hinari maypi chayki mana riqsisqa llaqta hina karan hinashpa Jesus riki mana hanaq pachaman wichapusaq muy bien kunan autoridadkunata invitamunkichik hanaq pachaman wichapusaq Jerusalenmantapuna lluqsipus nirqanchik ashawanpish Galileaman rirqani huk llaqtaman mana riqsisqa llaqtaman huchasapaq llaqtaman anshinariki parisayas. Ari anchayna paykunata sumaqta ñawpaqman tanqarinanpaq chaywan paykunapas ninanpaqnataq Dios Taytanchik qunqansqanchikchu kaypita kashaspa nispa ninankupaq. Paykunaqa nirankupash chayka ñuqayuqa mana Diostaqa riqsikiykumanñachu ñuqaykutaraqchu Dios qhawarawankuman nishpapashcha kay Galilea runakunaqa yuyaykurqankuman pero mana yachankumanchu karan ashawanpash Señor Jesus chay llaqtamanta hanaq pachaman willaripunanpaq. Hinakaqtinriki yaykunapanaykuna ari chayta rikushpataqsi riki qunqurikusqanku wakintaqsi ishkiyasqanku imananantaq nishaman Padre Isaías ki qunqurikusqanku y wakintaqa ishkiyasqanku imaqtin kay Galilea runakuna qunqurikunkuman karan y imanaqtintaqmi wakinqa ishkayankuman karan iñinkupi. Ari yachqanchispasina mana llapanchikchu huk sunqullariki Dios Taytanchik mayninchik wakinqa pisi pisillata ininchik chayqa maychika ñuqanchik chaqaychishkaman pay qhapaq gracia apamuq chaqanchik paykanman wiñay kawsay pachawaqninchik maychikarik aqnata yuyayninchispi pensapaykunchik pero wakinqa ari achanku hinaspa ninku paymi Dios Taytanchik manachus payman sumaqta sunqunchikta apachishwa nispa qunqurikuspa mañakunchik chayraykupi maychika pisipanchik kay iñinchispi chayqa amaña kaynatachu kawsasunchik ashwaytapas hapipakusunchik Dios Taytanchikmanta. Kusa waqaykunapanaykuna chinakaqtinqa uyarimshankishu wakin wayaqpananchikkunaqa ari china ishkiyanchikpunia sunqunchik ishkimanpun q'iwikun t'aqakun chinachu karanriki kawsayninchik bestanchikkunapish kashanman riki kay comunqakuyaqkuna qhipachallamunñaq riki waykunapanaykuna shinakaqtinqa ki munay p'unchawpi wayqiypanay ari qunqurikurqankutaq postración nisqa wakinqa chiqapaqpina riqsikurqan Dios kasqanta ari Dios llamanrik qunqurikunaqa mayninkutaqa riki runa kayninchikpash qunqurikusunman qullqima imamanpish qunqurikusunman pero kay runakuna ari wakinqa chiqapaqpuna riqsikushpa qunqurikurqanku hina wayqiypanayki munay p'unchawpi imataña hayk'ataña ruwarushanki personakipash imina yuyaywanmi ñachu waqmantaña iñiykitapi chinkarachinki icha wayqiypanay waqmantañachu kutipushanki hinariki wayqiypanay qhawarimushanchik iminatacha kay p'unchawkuna Señor Jesus Galilea provinciaman purirqa mana qunqasqa llaqtaman chaymantataqmi riki wicharipurqan chaypin wakin runa masinchikkuna qunqurikurqanqa wakintaqmi ishkiyarqa chaypitaqmi riki huk kamachikurqa imanishpan panaykilatash manaraq hanaq pachaman wichapushapish Señor Jesus kamachikurqan kay chunka ishkiyñaq apostolkunata. Jesus nirqan chunka huqniyuq apostolninkunata nirqan Dios me quwarqan tukuy atiyta hanaq pachapipas kay pachapipas nispa yachachimuychis yachachisqayta nispa nirqan. Chaymantari imata ruwamunan karan puñumuychis naranchu ima nirqanmi nirqanmi hinaspa yayaq Espíritu Santo churiq sutinpi llapanta bautizamuychis runakunata. Huk kamachikiywan mana nirqanchik kunanqa maymi ripusaqchik vacacionespi ñankankichik nishpachu ima nishpachu hina wayqiypanay fiesta de la ascensión del Señor nisqa kunan p'unchawqa aparikusha wakin parroquiakunapish shamunayta procesiónkunapash kasha wakin parroquiakunapiqa hasta peregrinación al santuario Señor de Qoyllurita nisqaña preparaykushanku hayo nishpaymi manaraqa runa masinchikkuna qiykunapanaykuna wakinqa ña kurpuspaq ñañi mana Padre Isaías personaykiri iminatan parroquiapi preparakushanki kay fiesta de Pentecostés nisqapaq icha ñachu primera comunionkuna confirmacionkunachu imakunankaychan parmacha chata willarayanki kay fiesta de la ascensión Señor nisqapi. Ari munasqay wayqipanaykuna ña ñuqayku
kay primera comunión confirmación ta juntarikuña Taytenso obispo Vistamaranco sumaqta pay kikinmi celebrayon kay confirmación nisqata chayqa ñawun tayruykuna nuqaykupas kay sacramento de la iniciación cristiana nisqata chayqa munasqayqa kunanqa ña sumaqtaña alchaykushayku kay fiesta Pentecoste nisqaman chayunanchispaq anamaynataq kunan chaykunapi munasqayqa ñariki kay fiesta Taytacha señor Torrecheaq nisqa aqnaman ñariki wachirichanchis kay Urubamba llaqtanchis peñachariki runakuna sumaqtaña puririshanku peregrinación paykunapas chay urqupataman chayqa munasqayqanaykuna ichapas nuqanchispas kay santuarioman chay ishway sumaqta taytanchisman alabananchispaq bendicionanchispaq Cosa hinallatariki ollantay tan bonasqapiqa que señor Chuquiquilca, imagten el chipente que este punjab chenda pejan man no entendendo para chen persona que manacho. Mana anchata yachanich imanaqtinsi kay unchaypi kay taytachakunata kaq Urubamba pips kaq ollantayta pips sumaqta paykuna celebrayonku hasta wanaqchay yacharishway Padre Bernardino. Ta por eso no hablan cámara no ollantayta man napon Chanin ya muna alistacho. Kinakatang nagawin na panay ko na kimo na ipuncho domingo dia del Señor. Kunang kapers na kipisyo kay panay puririet tashkiri ki dissipation na wasimman jit kilyak siya hinaot siya pers na kip iskiya siya ki apostol kun na Dios ni say kamachigiyam sakrawanch mana yang kalyata chumana bueno hinachay kan kuna kaingich iminaps nispach asham sikyo kay panay virim shankichi Dios pasimenta. Ho kamachiki Dios ni sakrawanchi kamachige junt na bakponarik persona que psuakit kamaching siya kasnan damona ingrik mana kaso ingik siya ulirak na siya amik siya ingrik kay panay nakataka kimo na ipuncho pero ko na panay kun niyang fiesta de la ascensión del Señor nispa milita tak chirip siya ay gripetap o siya ma alienta alimenta que alienta producto taps mihrik mihnataps naturalmente chitong siya kinas sasahampen na kasya manang kolkipskan siya kakurante po na ibang siya riba na kinakatanga kay pina taramu siyang kay disipay na tayo Señor Jesús, no hay más nada mujer.
waykuna panaykuna napaykushapan qayku chaykamshaykupan chayklaspitachu maytash naparqaqpi irmishasinkikimunay punchawpi dekanadora pawkartampushkunan radio Ancaran chawpina lluqsirishallishmi pitachu maytash napakit personaykunankipis napaki pana chay gladish. Nuqa napaykusaq thaqay nuqa kani Huancarani llaqtamanta, Huancarani llaqtapi llapan Huancayo chico ninkuyo. Huancarani Paucartambo. Chaypi llapan catequistakunata, padretapas, parroquota, llapan comunidad nimpi católicokunata, llapan Dios ninchista siquiqkunata napaykamunkichis. Napaykushapan waykuna panaykuna kimunay punchawpi rikshash noqanchisqa Diospa simiwan chaykamikuñan wayqiy panay mataña ikataña ruwarushanki ñachu papata allayta avanzaramankichis ña chayta kuruwan kurechawchis qillataña allintanek allamankis ña waykimanashkunaqariki wathiyakamshanku ña qutancha shutariyamshanku munayta wayqiy panay waykinpanashkunaqa allin llank'arunku qhatuchachik papayataña uqariyamshan qillataña chaqranku quruwan tukyachin mana wamllatapish sharanku chaymanata hatun papata allayta munanku bueno waykuna panaykuna Diosnishqa bendeciwanchikpuni saminchawanchikpuni maypachash ñuqanchik chiqqaqpaqpuni llank'anchik maypachash qilla llank'anchiklla wayqiy panay mana allinchu ki productunchikkunapi lluqsimun hinakajtanriki wayqiykuna panaykuna kallpa animo kachun ratucha allarunkish papataqa hinakajtanqa wayqiykuna panaykuna waykin wayqpananchikkunaqariki papankuta pendikamunqaku bueno con todo sacrificio ari sasa tarpullaraq muqkuchuraylaraq kallmaylaraq chaymantatari regateyachawallanchik nishawanchik chaynallacha kushtaman nishpariki ciudad nisqapiqa mana conscientemente mayninkutaq rantikun nishpish kushishaka kachun waykuna panaykuna sasa llank'aymi manariki phasa llank'aychu hinachu manachu panayklash papata llank'arankichu manachu. Chinapuni Padre Bernardino, chinapuni chakraka sasa llank'ay, pero Dios ninchispaq bendisisqanqa hatun papakunapis lluqsiyamun, mikhuykunapis llapan. Chinapuni Padre seis personas papata llank'amarankichu manachu. Ari irqiyninpiqa sumaqta llank'aqkayku haqay aqcha llaqtaykupi Paruru llaqtapi sumaqta llank'aqkayku papatapas imatapas chayqa yachani ari llank'ayta. Chayqa munasqaypanaykuna kay unchaykunapi ari anchatataq pararinpun rit'iyanpuntaq urqukuna llupay urqukunapi yuraqtaraq rit'iranpusqa chiritaqa anchata chiriyamshan chullunchikkunapas llapankuta hapiyamshanku nilas Padre Bernardo kay chullunquywan kaysha chayqa mañaypsunchik paypa saludninpaq Dios taytanchik astawanraq hampiyunanpaq. Mana nuqaqa wañuriytaqa munashanraqchu kawsaytaqa munakushanaraqmi sintataq kikripi nuqatapish chayqaqta tanqakachishawan bueno ari wayqiykuna panaykuna kay kawsayninchik mana punay runaqariki wañuytaqa munashanchik ashawan siempre kawsayta punay qilla mayninkutaq ninchik wañupullaymayñapish nishpa. Padre Isaías kunanriki fiesta de la Ascensión del Señor Dios ninchik hanaq pachaman riporqa ñuqanchik kay kawsay pachapi kashpa ari kay kawsayninchik tukukuqlla huk p'unchaw tukukapunqa kay puriyninchik kay pachapi y ñuqanchikpuni hanaq pachamanmi ripunchik nishpa kay Diospa simi evangelio qamusqanchikman hina imata nisquma runa masinchikkunaman iñiq masinchikkunaman kuna nin ripish chukuraq uyarimushuranchik chiqtapunichu ñuqanchik hanaq pachaman ripusun maymanchu ripusun maypin hanaq pacha kashan kaypichu kashan kay pampallapiñachu hanaq pacha kashan icha haqay altumanchu avionkuna purimushan chaypichu hanaq pacha iminan kashan Padre Isaías manachu ashtawan rimarisuma chaninchaysuman. Ari munasqaypanaykuna maychika nunqanchik hanaq pachata ninchik ari chay wichaypitaq hanaq pacha kashan nispa maychika aqnata yuyaymananchik mana chaynachu munasqaypanaykuna hanaq pachaqa Dios paqayllanpi chaywan nuqanchik yachanchik Diosqa llipin hawapi kashan payqa mana riki kay hanaq pachapichu kay pachapichu llapanpi kashan Dios taytanchikqa chayqa chaymi chay hanaq pacha Diospa hawarinmi Diospa kawsaymi
Dios wankushka puririmi chay hanaq pacha anchayman ya llapallanchis waqasqa kashanchis chayqa chayman chayananchispaqqa munasqayqanaykuna allintaya llankañanchis, allintaya ruwananchis, allintaya untananchis llapa Jesus yayanchispa kamachawasqanchis chayman hinaya ñuqanchispa chayas mana hina qariki qilla hina por eso chayqa maychika chay purgatorio nisqamanpas chay esumanchis chaypi ñakarishwayra hastawanqa pero maychikachis ñuqanchis kay kawsaypi allinta Dios taytanispa llapa ima kamachishqanta hunt'aspa por eso chayqa chay rusunchis phawaylla hanaq pachaman. Muy bien, uyarimushankichu yaykuna panaykuna ari siempre castellano siempre ña risakunchik chaypash ninchik sharik Padre nuestro que estás en el cielo yayku hanaq pachapi kaq sutikipas yasaqachun nishpa. Entonces Padre Isaías hanaq pachaqa mana haqqi altupi avionkuna purimushan chaypichu kashan. Mana chaynacha munasqayqanaykuna hanaq pachaqa Dios pa kawsaynin chaymi chay hanaq pacha. Entonces kay pachapi hanaq pachata tarisunmanchu. Riki chaymi riki Dios taytanchis nin pichus kay Dios taytanchis kamachikusqan chay reino de Dios nisqa chayta huntasqa kay justicia ta kawsay munakuy kawsayta kawsaspaqa ña hanaq pachata sumaqtaña tashkirichaychu niwanchis María Jesús yayanchispas. Uyarimushankischu yaykuna panaykuna panayklatas uyarrankipash huk testimoniokuna kan ninkuriki wañupurani hinashpa rikuruni Diospa wasinta hanaq pachamanmi charun chaypi munay qurimanta Diospa wasinkuna kashasqa runakuna wasinpi chaymanta kutimpuni kunanqa llipinchikmi hanaq pachaman ripusunchik nishpa. Entonces de cierta forma ñuqanchik kawsayninchikpi hinapuni yuyayninchik kasha kay pachapi ñak'arisaq, kay pachapi waqasaq, kay pachapi llakikusaq, kay pachapi imanapish kasaq wañupusqa chayqa hanaq pachaman chayapusaq chayqa chaypiqa mana waqay kanqañachu, mana llakikuy kanqañachu, mana ñak'ariy kanqañachu kunan hukpaqkaman wiñayninpaq cosasqa kasqa nishpa anhina rimakuykuna kan. Entonces chayna kaqtinqa waykuna panaykuna ari mana ñuqanchik rimakuyllapichu quedakunanchik ashawanpish wayqiy panay may pachachus ñuqanchik ukhupariki kay kawsayninchikpi thaq kawsay kan sunqunchikpi may pachachus waykuna panaykuna kay pachapi kawsanchik Diospa munasqanman hinam inclusive nikunrik Padre Isaías Santa Misapish huk hanaq pacha hinanchikkanman nishpa ari manapash kay plenitud 100% hinallachu kanman rik sino una parte hanaq pachatayki ñuqanchik ña riqsinchik kay pachapi mana wañushparaqchu rik al 100% riqsinchik hanaq pachataqa sino kay pachapi may pachash ñuqanchik Dioswan kushka chayqa ña riqsinchik ña kay hanaq pachata pisi partita riki manapash riki a plenitud nisqachu imarayku porque wayqiykuna panaykuna wayqi pananchikuna ninkuriki mana hanaq pacha kanchu nishpa rik mana enfermopish kanchu nishpa yanqan kay rimaykunaqa nishparik pero sin embargo kay pachapi uyarinchik ña waykin runa masinchikkuna tiyaqkunatapish ninkurik mi hogar se ha vuelto un infierno nishpa imataq niku infierno mana kawsay atikapunñachu ñak'ariy hinaña ¿no? Entonces en realidad no wayqiykuna panaykuna kay pachapi ñuqanchikpish ari ñan hanaq pachata riqsinchik ña rikunchik ña riqsinchik ña may pachachush ñuqanchik Diosta qayllakunchik chaypaq chaypaqa wayqiykuna panaykuna riki mana facilpunachu riki Diosman qayllakuy mana facilpunachu riki chiqaq rimaq kay mana facilpunachu riki wayqiykuna panaykuna ari kay Diospa simin kamachikiykuna riki junt'ay. Entonces chayrayku wayqiykuna panaykuna ñuqanchikqa riki ari Diosninchik ñuqanchik waqarisqanchik ñuqanchik huk puririnanchik kanki hanaq pachaman imataq kay hanaq pachaman chayri wayqiykuna panaykuna Diospan riki kushka chay kushka puririki ñuq masiykuna nachu manachu panaykladis. Chinam Padre. Padre Isaías evangeliopi qhawamusharanchik chayman hina imatan mensajita charichishunman llipin runa masinchikkunaman. Munasqayqanaykuna kay evangeliopi qhawarinchis imaynan kay apostolkuna Jesús yayanchismanta mana t'aqakuyta munarankuchu imanaqti paykuna riki yachaykuranku 15 wata puririranku Jesús yayanchiswan
sumaqta paykuna rikuran imaynatas Jesuyanchis kay milagrukunata kay wañusqakunata kawsayman kutirichimuran kay yarqasqakunata sumaqta mihuchiran chayqa paykuna chaywan kusisqa puriq kaq hinkunan Jesuyanchis nin kunanmi ripusan niqtinta paykuna mana t'aqakuyta munankuchu hinaspa Jesuyanchis nin qankunan purimunaykichis llapa ima yachasqayta llapa ima riqsisqayta qankunan yachachimunaykichis qankunan purimunaykichis kunanqa ñan yuyayniyuqlla kankichis ñan chayta ruwayta atinkisha nis aqnata Jesuyanchis kamachin paykunata chayraykupi nin kunan llapa llaqtantinta puririmuspaykichis kay Dios Taytanchispa yaya churi Espíritu Santo sutinpi sumaqta bautizaymunkichis nispa aqnata kamachin Jesús yayanchis chay paykunapaq ancha sasa karan chay pero chayta paykuna untananku karan anchaynamayñata nuqanchistapas Jesús yayanchis llapallanchista kamarichwanchis nuqanchispas rikanchis paypa apostolnin paypa discipulun paypa profetan chayqa nuqanchispas chaynata puririnanchis yachachispa runamasinchikunaman Dios Taytanchispa mastarispa anchayman hinaya paypa kamachikusqanta ruwamusunchis mana hinaqa qillachakashway mana hinaqa manacha Dios Taytanchista kasukushwaychu munasqay wayqpanay. Padre, no kachimanta puykuyman wakin minko mana no yachanichu iminata runamasita yachachisaq chitaq padrikunalla ruwanku nespachita iminata wakin runamasi no wakinkuna mana yachanchischu iminata yachachita iminata paykuna yachachinkuman Diospaq nisqanta yachachimuychis runamasiykista. Jesús Taytanchis yachachikuspa kaynata nira qankuna astawanqa yachachikichis runamasiykistaqa ruwasqaykiswan rimasqaykiswan llapa ima unt'asqaykiswan mana rimasqallaykiswanchu maychika munasqayqpanayku nuqanchis ari mana rimayta atinichu pero munasqayqpanaykuna nuqanchis ruwasun Dios Taytanchispa kamachishqanman hina chayqa anchaymi ashchway yachachikuyqa maychikachu nuqanchis sumaqta rimarunchis imatapas pero ruwasqanchis chay rimasqanchimanta karunchasqa kashaq mana allinchu chayqa nuqanchis maychika manapascha imatapas rimayta yachanchis pero ruwayninchiswan sumaqta qhawarichinchis Diospa kamachisqanman hina anchayqa anchaywan yachachinchis llapa runamasinchista anchayqa munasqayqpanaykuna chaykunataya sumaqta juntamunanchis kawsayninchispi. Muy bien, waykuna panaykuna ayrimshankichu yachikuyqa mana colegiomantaq purinki chaypi yachamin chaynallachu ashawanpas yachikuyqa siempre ruwaywanpuna nuqanchis kanchis como catequistas llaqtapi personayki autoridad kanki fácil mayninkutaqa kamachikuy hinata ruwasun haqinata ruwasun hinata kawsasun nishpa pero kawsayninchikqa may karupipas rashkashan chayrayku siempre kushkapuna que rimasqanchis que kawsaywanpuna yachikuna entonces ari haqay punchawkunapish que apostolkuna hina kasharqanku chaymanta chay Galilea runakunapish hina utisharqanku hanaq pachata qhawashpanku chaypi nirqanku angelkunaqa yaw Galileo runakuna imanaqtin hanrashankichik nishpa ñataq puñana nishpa entonces panaykuna ari nuqanchik llipinchik waqariskanchik kay mishuman llank'ananchikpaq mana catequistallachu nitaq padrikunallachu ashawanpish pikunachu yaykuna panaykuna Dios chaqranpi llankanchikqa llapanchik waqarisqa kanchik imapaq ari yaykuna panaykuna que Dios nishawan kushka purirnanchikqa nuqanchikpura yanapananrikushpa picha maycha sayk'urinqa chutarishpa mana recluyanapunarik santuario Señor de Coyoteman purinku chayqa wakin wayqapanachikuna ñanpi sigunshiq wakinqa yanaparinku mana hinatachu qhawanku unqurunkunchikpish hampirinku imaña pasanchikpish munayta Pablokunapish ashtamun anshinachay que puriyninchikpish nuqanchikpura yanapanakusunman mana kushkallapunachu kallpayuq kanchik inchikpipish huk nisqalla purirnanchik shina runaqa wakinqa ñawpaqchata purin wakinqa pisi pisiwan imanaparaq puriyninchik hinaqatin yaykuna Fiesta de la Ascensión del Señor, arriba y qipanay. No caigo carik chica, me shake poner equilibrio, emisora con achao venta, o que emisora con asodanta bash con garame, ari grepeta, o mai kumanchara, monjemede, nanarachon con as con garachon, o que radio con man para camix pam, pacharan, che, qipanay. Con un puncho, cano caico, chitipch, eteram, shake, shake, con hacking the canator con upscores con aparik shanko. Ari temp chat con nuestros hermanos catequistas
kunan tiempo kaholqilla kay panaylan anapaqpish imapaqpish man allpachik shanishu aykin panayshaqninqa huqrato no tiempo chat Dios choraro kusqanishpa Yakanangaykuna kaypina waqmantalla taramushan kay Dios pichanatayki qankunapaqña llapa challakchishqa tusuna kaqtinqa tusurero kusun feliz fiesta de la ascensión del Señor. Soy peregrino en este mundo, nada de nada de llevar. Soy peregrino en este mundo, nada de nada de llevar. Allá en el cielo, una corona de gozar. Allá en el cielo, una corona de llevar. Soy peregrino en este mundo, nada de nada de llevar. Soy peregrino en este mundo, nada de nada de llevar. Allá en el cielo, una corona de usar. Allá en el cielo, una corona de llevar. Sí, Señor, yo soy peregrino en esta tierra. Cuando yo me vaya contigo nada he de llevar. Y vamos a la Malaysia, órale. Voy caminando en este mundo predicando el evangelio. Voy caminando en este mundo predicando el evangelio. Allá en el cielo, una corona de gozar. Allá en el cielo, una corona de llevar. Voy caminando en este mundo predicando el evangelio. Voy caminando en este mundo predicando el evangelio. Allá en el cielo, una corona de gozar. Allá en el cielo, una corona de llevar. Y vamos danzando, 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 danzando. Solo para Cristo, solo para Cristo, solo para Cristo y María. Y vamos a levantarle las manos arriba para Cristo. En este mundo no hay motivo de pelear. En este mundo no hay motivo de pelear. Allá en el cielo, una corona de gozar. Allá en el cielo, una corona de llevar. En este mundo no hay motivo de pelear. En este mundo no hay motivo de pelear. Allá en el cielo, una corona de gozar. Allá en el cielo, una corona de llevar. Y vamos saltando, y vamos saltando, y vamos saltando. Y vamos saltando para Cristo. Con ese gozo y alegría, con ese gozo y alegría para Cristo. Él nos ha dado ese don para llevar su palabra a diferentes lugares. Desnudo vine a este mundo, desnudo he de partir. Desnudo vine a este mundo, desnudo he de partir. Allá en el cielo, una corona de gozar. Allá en el cielo, una corona de llevar. Desnudo vine a este mundo, desnudo he de partir. Desnudo vine a este mundo, desnudo he de partir. Allá en el cielo, una corona de gozar. Allá en el cielo, una corona de llevar. Y vamos danzando, y vamos danzando, y vamos danzando. Kaya ka tayo ay kuna panay kuna no kay check up niya to puchuk kay man fin del mundo rakcho jam programa jay ko rak to kapita niya muna siya ay no ka man wagi da ka muna siya raksyo ini masay ko nakausa ko ita mo nok siya na panarak me muy bien pareces con una persona señor del santuario coyer tempor ringi chumana chuiman kashan tuangik Ari huwata kay minya lang sa España kay Wakmanay kuna tapariwaran kuna rinkicho santuario señor Coyotimanes mana rimachi metrimenes pami jugunche uk señora chayaramu parroquia menas penioy rina ikipuni yana payama yama yahnach kainis pachay mi chayarachu mana yuyas qaymanta mana pis qaymanta chayna taytanchesqa aparwanchis mana pis monasaqtinchis chayqa manan kunaqa ni imayñachu mana risaqchis Dios taytanchis munaqtin chayasaq pachariki Padre Bernardino. Cosa.
paneglas persona que ringichu. Ari padre no capsirizakman chay piñato paimos entonces padre Isaías, padre Bernardino, coyuriti llaqtab. Santuario. En la capsirinichu primera vez. Más ochera. Ama baño pengin gambus. King sawata seguidos rina sino guaño posafsi. Bueno, y manda con que causa y remedio con acá. Y más taca que remedio con Dios se me mandó hatun ya con autoridad acá. No caes siempre en con acá. Matach Dios pase me no en cheta pone a contar no en si imaginar que hay con la panay para no que está en superstición. Sai escucha man bashe que me encuentra acá. Mucho cosa más en más superstición por ejemplo parece así como en que señor de collerita pero está aquí. Arikunan que hermanan siniwasan sriki. Quién sabe también mananaka. Dios entonces me castigaban que las manas ya cachanin chum las panaikuna. Mana hinachu ahnachu kama. Unos fue panaikuna kan sta ari mana pascha. Quién sabe ta chontas pero mana chay ya ikuchu Dios taitan sriki. Condenado así pues mana chenachu manas fue panaikuna. Chay mantaps mai chica kai santuari laftapi. Imana kunata kai runa kuna vending hampata kunata. Imana kunata venden kuenas pan unas fue manakuna chanincho. Kan kuna yachanegis mana chay kuna durante negis pa. Chay wan chay runa kuna mananya vendenan ko pharikchaka. Mana alin chay kuna pskasyan. Mana inin swan chay kunata meskananchichu. Munas fue panaikuna. Cosa ya como quien va para con Rixem Henam radio con shopping ta que novenario al santuario del Señor de Collerines prepara Camshanco o programa no ganchimenta exclusivamente trataremos onjes quien va para valga las verdades negocio regular por en cualquier regular man ini wancho entonces no ganch ini van por en spec no cualquier regular inmatap vende la wancha no ganch pam pañado sa generante y ganch no hay que ponerse en miste marante hagamos tiendango pero que bajamos para que una conota me ya pagamos ya kirkinchukuno entonces valga las verdades no me en cuenta que idolatría en esta mañana change chimanda hay que ponerse con no gansta bueno no van a idolatras no shvaps y manas shvaps entonces cada que confusión está marekuch maikuta no kanchina kuna manchanch porque manda poner tiempo cancho Biblia kawananch manda poner cancho tiempo catequesis estaban por lanch manda poner tiempo cancho Dios y pecha no hace con por lanch a ver me sapera padre con era maranch que na controlara mucho entonces voy con la panela con muchas veces no me encuentro por encima de la Santa Misa por encima de la confesión no por ejemplo, para el chat, cómo sea el santo del Señor de Curit con Charo, no va a llorar ni swap, pero vaya con la panela con la mañana en cota que hay en chicona, esta casa de exit hay en Yagama, no caes alguien tachan en Jesu, Marek, imagina por la Shinach parece es manacho. Ariancha, que in chispi, chuyanjanan skase, y macona tapas, menos fue panicón machica, que era una cuna de más imagina, no canches pachay con amor mai también checa. Mana chay mormanes pa estaban no canch nyawin chananch Dios taitens pa kelqanta chaywan canch alienta yachari sunchis alienta qawari sunch chaywan canch mana chay kunamo ormainonchis pa monas toek panaykuna Chinak panay gladis persona krek ring watarek unash ishkiwat man repengis mana wanyun kichu causa yangi ay gotak na manch poner una más en shigona quien sacó te pone rena kitchnish pa mana ka Dios me piñar con ganish papsho caste ko taga pachimos en ganish paps y manish paps no padre piensan en que número 3 nos ataga más en un contexto bíblico nos está break Padre, Hijo, Espíritu Santo, Dios nish quien sap kunja to año por Dios nish quien sap kunja wantarik causarem por en que número 3 repete con plenitud nos camanta entonces Anshina kuya ashon chila mata no kawichita monane mana chena con otra machanango pa. Güey, era que digo con a ver hermanos Pablito Jayo España no hay sigue que programa radial que te con remaining son con chaman tapacha kalpancham shay coña hermanos Pablito están una cosa sacrilegio en daya chna giche Manahnak ejemplos que en gichis y yanka
napetaja ima fiesta pishamo ya achon cholukush toson aichnaman ya parece como bueno con panay amarak sok anatarash nestakuson asham no kanch coincidencia de que santo rico da paricun temas de fe y ni americ mana machano hasta chumaita chections bueno parece esto que da plan que no resumen esta ya resumen que mensajeta que fiesta de la ascensión del Señor Nstama ari Perona, Hanak Pachaman, Wajaras Keshench. Ari munas fue panincuna que fiesta y ari chuench no canchista ari manan que pachalapach churwasca cans uyi pachapach mirwasca cans la palanch checa anchita ya y ari kunanch munas fue panincuna maichica no canchisca que causa ilapach y me imanata muchos pañac aris pa causa yuchens hinaspan con carapunch que almansimanta Hanak pachaman chenanta cheqa manos fue panikuna kay kausaypi llankallansipaj almanchispaj imaynata llankasun almanchispaj runamas sinchis sumaqta munakuspa runamas sinchis sumaq yanapaspa ahnata llankarisunchis kay almanchispaj cheqa manos fue panikuna yarisunchia Hanak pachapaj ruwasqan kanchis manan kay pachallapajchu Panayeglas imbachatanch mat ipa waqpishtu kepunanch No papes niñikuna turaykuna monaita Dios ninchis palabran tuyarimunchis Padre Isaías newanchis no canchis kamana de Dios pasimilawanchu proclamación sino ruayninchis wan rimayninchis wan Dios taka yachichiwasqanchista yachichinanchis runakunaman munakuyninchis wan chita ñañaykuna turaykuna no canchispas ruasunchis. Oye, es una panayeguna ari no canchis Kashan desplunch janan chineman ana pachap manayat uspanacho boronanchki pachap parece que chanevich que manachtin hasta Facebook es injitmonach manan yachanichi manachtin skaku panegladish Mana yachanichu bad tanga malajing enter Facebook porque shavik efe do luego na lo que tengo un brick entonces my petición te lo tatengibas por education entonces mana hanak pajata hari de mana teo chire ko como panajula rex mana tiempo que yo tengo pero redes sociales chismean algo bastante tiempo como si se la platicación algo bastante tiempo entonces que hanak pajata de la pandemia con mata no país que está Kawarinch ya pakno nan spanish polnechki bajapak imahai writing siempre no pens ki pachap kida kunlesh asyon pas sil pa encima de la LP de la itira chip na pa han pachap na pone waharas kesens umexta opasyo polens Bueno, es cuando me dedico a escena que quedan que programa radial que se cuenta primero lo que pero te damos por fiesta de Pentecostés, a pintar che camsaco y la fecha ponete which been so we test que programa radial que se cuenta primero. Padre se es de catwin. Munas va manikuna justaites munas kayungwan kainaka puririsun siya upahma yapalanchis cheka amaya munas fue panaykuna con gasunchistio Dios taytanchistam yupaychayta paymi astawan nuqanchis machuyamanchis paywan kuchka purinanchispaj ñawpajman hasta hanaq pachaman chayananchikama Ana chekda tenía No capes despedía kapusaj kankunamanta turaykuna ñaykuna monayta Dios ninchis rimapaymanchis promesanwanpis nimanchis noqa kankunawan kashani hasta puchukay unchaykama noqawanpis tupanaykama tupananchikama arriba que con para con Dios cuando se van a me mandan con zapayactis zaptak sham espíritu santo apachimsagich nishpa Dios na pacham uchapusha mano no kan zapalanch que pachapak porench persnak pastlakes kuyen boringi manan pips monaco anchu manan pips yacha etaps no kamanda kamanan yacho nish manan nirmasi asham Dios chame kushka por sen senagatenga oye con para con que curso de formación de catequista aparikshar gamay pinhay kahme que de canatura paru nuestra pena ayur tarik shegri que orak domingo taka may piñata tinkoram susto param sunchis de canatura quebrada onda ampares nuestra piña chimandapshik miércoles puncho con taka miércoles tardores con los sem que con nuestros hermanos de las diferentes decanaturas kainin bagashana que decanatura anta
que jamo jamero kusapshe de canatoran ya amliangata. Muy bien, entonces hermanos, catequis por remusuncha chequeon chinactaga, que programa toque que pon kinatanishpa, polianan disiaya dische de Espíritu Santo, tempinatacachon Jesús. El Señor esté con ustedes. La bendición todopoderoso Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Muy buenos días, topanan shikamae, ganapane. Sama.